अस्सलामुअलैकुम मशकेनी आमिनत इब्राहिम दीदी आम बहन नम आमिनत दी होदडिगे वजीफा शेमुन मसका किरन याबदस में ममीदे मसका किरन फेशी नवारस्ते कनवदे हातरकुम फेशीगे काबोतके देकी वत्तरतरे उफद्दुग मसका किरमुन एमिया माकेमे एगेतरे वरा मशहूर न ग्रीन लीफ दें होदडिगे आमिनत दीगे बिरयानी के वरा मशहूरत होदडिगे आमिनत दीगे रोज करी कोकुड़ ए वरा मशहूरत de mihengo bai wara item tetti benen kudu party te kha tayyar ko den eteti wara rangal amdani libennen kandeti hivara kogen angenun masakatti mahole nama rangal amdani libenne masakata kogen menonuma has fansisana hari male bevi gawme mawrazi baiwere e mawrazi wara rangal mi wanate libi fevene den e mawrazi teram wara gina be fonna mi de ma engenna egunu mama gina tantenen order aslibe den mihde no nawarste ka no de hatarakum fetigen zawaji ha fashagen ha mihisa bhagyon ka hakudunna kiyawadere mashallah ekkudu marharanga gote bala bonoko fe ekkuduna siradu kre patben rangal wazifa teke komi magina rufiate ka huwanna benuma begenanno mihde kiyo mihde benubeni hama mujita masha komiskara kantete ka hidimat ka for ko denna ehem beenu be mihuna kantete ka ko denna yara ka kefe ka hadanne miyate bonde jaanga mitani baafe mitan hedigen ennen duha kamidema ummedu kera duha ke duwanu na kai benada na beenu beni wazifa ta ges me kudu ndaga wenna ka warha rangala wenna ge shaha kommes kana masakata kodo me ma munda gudanni wennen keshonat kidagine ga keshonat mata hadariya se raat den amuko di bentiti meteti hadanna beenu me faratte ke mai ka ma wadas ko denne ni mi ha ko e ko da kusha ehma mi furusati e baha kas benada fe me interview hati de bi furusata wara bana shukru dannam age wa kadane mala shukriya